اتجاهنا أن نمنح فرصة أن نمنح زين فرصة. ما بریار دا کو ام درفت بدن زین کو ببه اپراتورا نو لسوریه و بوی آوایی امی جروشا توریا نها در باسی روشک نو ببن کو با آوایی کی بردوام پیشت که جبل کو دی و برهنان تیدا بیکرن ما پیوانن گلک بلند داخوازا پیشنیاران دا دانینه کو دما برسفدان یا پرکیم لخوا دگره آنگو 15 ملی چرکان کو دی بو 12 ملی چرکان کم ببه هر وها لزینین بلند کو جدمن لوتکی دست پیدکن دمین لوتکی او دمن کو اینترنت دیده هیدیکایه لی ام نها بحثا لزینیه ده دمین لوتکی ده دکن کو جی 5 مگابیت دست پیدکه و داستا ناوین ده به 100 مگابیت بداوی ده به لگل وی اف تورانو بری هر تشتی توره که 5G و جبرویه که همو و برهنان دوی آلی ده کو ام ببین خودی توره که 5G کو جیره ده بیجین 5G ستاندالون آنگو توره که سربخویا 5G و هر واره لبر تکنولوژی پاشروژی جی ودیکه اف براستی در فته که جبو جنوب آواکرنا تباهی سکتورا پیوندی موبایلی به برهنانه که مزنج عالی کمپانیا زین و هر وها به ازمونه که بربچاوا کمپانیای دخبتاندنا بازرگانی و پیشکشکرنا خدمتگزاریین کو خلق پیوستیا وان پی هیه کمپانیایی که کو دوار تکنیکی ده لسر آستا حلم خودی تایبتمندیه و براستی جی به بردوامی مزنده به مهن تایبتمندی ده مجارا پیلین فرکانسی ده جوان را مسویت کرن و جبر وی اکی ده ازمونه که وانا نوجی هبه و او جبو وی اکی گلک بکل جانن براستی جبو سکتورا پیوندیان دسپیک که نویه درباره نخاندن ده سکتورا پیوندیان ده تشتا که دوی ام ایرو بکن نتنه لنخی پاکیتان بنیرن پێویستە ئەم ببینن کو باقاتێ کالیتەیە هەری باش بە نرخێ هەری باش پێشکەش بکەن. ئەف ji بۆ سەرڕاستکردنا بەهایên di sektora peywendiyan de bi tevahî pêwîst e. Divê miksa peywendiyan zelal be, ango îro peywendiyên erdî di mijara bihayê de çareserî ne. Baqat li cîhanê ji peywendiyên erdî bihatir in. Peywendiya erdî peywendiyeke vekirî ye û ji ber vê yekê tuxwe naspêrî de 25 gîgabîtan. Ji ber vê yekê di çarçoveya serrastkirina nirxan û dadweriya nirxandinê de ji bo welatiyan. Em ne tenê li nirxandina baqata dinêrin, ev tiştek e ku em dê lê binêrin. Lê tiştek ku em bi rastî li ser dixebitin û li vir dê guhertina bingehîn çê bibe. Ew e ku xizmetguzariyên erdî yên bi kalîteya bilind hebin ku welatiyan ji dayîna pereyên baqatan bêpêwîst dike. Ku baqatên ji pêdîviya xwe mezintir dikirîn û ji carekê zêdetir baqa dikirîn. Ev tiştek ku di nirxê bilindê baqatan de xuya dibe. Dema ku tu baqa ji pêdîviya xwe mezintir dikirî û dema ku tu zêdetirî baqekê dikirî.